Vjeruj mi kume, vidio sam zlobu, vidio sam ljude što bodu za keš i garderobu. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu. U današnjoj epizodi ćemo, kao što vidite, igrati Clash Royale. Da, nije mi bilo skoro 3 sedmice na YouTube. Kao što vidite, otvorio sam SMC, Super Magical Chest, i dobio sam što suno, znači ništa nisam dobio od Legi. Najviše sam dobio ovog Lightinga i ovih Gianta, kao što vidite. Upgradeovat ćemo u ovoj epizodi Goblin Barrel, inače ovo mi je pravi deck. I u današnjoj epizodi sam odlučio da, kako se zove, da malo igram ovako Clash, da malo pomognemo mojoj Raji da skupi Clash Chest makar 8 ili 7 i onda ćemo vjerojatno izaći iz ovog klana. Mi već možemo 2 kartice upgradeovati, kao što vidite ovaj klan je mnogo dobar, ali se polako raspada, ali nema veze, mi ćemo u drugi naćemo, jer ćemo napraviti naš. Idemo viteza, kao što vidite level 8, solidno, i Goblin Barrel na level 3, što će mnogo značiti. I možemo polako krenuti u battle ako izgubim, ali ne. Idemo mi ipak 2 vs 2, zato što vrate, mislimo da ispašći sad zarijedi. I da, htio sam vam reći, jedan mi je lik pisao nešto u komentarima da posjetim njegovu kanal, stvarno se lik trudi da snima. I baš ima motivaciju da snima, voli. I bit će vam vjerojatno tu ovdje negdje sa strane možda njegov email će biti u deskripciji YouTube kanala njegovog. I polako ćemo mi već krenuti u push. Kao što vidite, već ćemo, vjerovatno ćemo mu skint jedan tower. Kao što vidite, peka level 30, znači kida. Lijevi arčerke. Izvijam se ako duvam mikrofon, stvarno, ne mogu se naviknem. Još me sad nije bilo. Morat ćemo viteza, minione. Moj se osmica, njegov šestica, tako da ima malo lošijeg tirita, ali ništa strašno. Inače, nisam mogla snimati, stvarno ljudi, bio sam stalno kod rođaka, bio sam neki par dana kod njega, stvarno ljudi nisam mogla da snimam. Njegova mater je morala negdje da ide, pa smo ga ja i moja mama čuvali, ali nema se, idemo mi na 3 krune, što vjerovatno nećemo uspjeti, ali nema veze. Ok, i što ja nisam, kao što većina vjerojatno zna, da ja nisam svoje klipove, da ja svoje klipove nisam editovao, da, zato što nisam imao dobru aplikaciju, bukvalno imao sam neku aplikaciju, ali ona bila čisto smeće neku, znači ništa nije mogla raditi i zato sam sada skinuo novu aplikaciju, stvarno aplikacija kida, neke sam video snimio, ali neću ih izbaciti na YouTube. I uskoro možete očekivati epizodu, jednu epizodu koju neću pričati, igrat ćemo PUBG Mobile, Archer mod, onaj klasik, ne znam, vidjet ćemo, vjerojatno će biti Squad ili nešto tako. I da mogu igrat s vama ako želite, neko ćemo napraviti epizodu pa ćemo igrat PUBG zajedno. Mobil, da igram na telefon. Što inače komp mi je u nekom lošem stanju. Ok,
da epizoda ne bude baš mnogo kratka, ali igrat ćemo još jedan battle. I da, sad će vjerojatno krenuti malo češće epizode Clasha i uskoro će možda biti epizoda na kupalištu, što je blizu moje kući, neki oko kilometar i po. Ima kupalište Usora. Rijeka jedna, ali pod imenom je Usora i sad malo moram ja nešto da ljudi zaustavim video. I evo me ljudi, napokon sam se vratio, ali sam izgubili zato što mi je mama ušla u sobu. Bukvalno čuje se, izvinjavam se. Stvarno, probat ću je nekako mjutat, malo ću ja se glasnije darat. Što se reklo i ajmo sada da... Fuck, što se ušlo. Šta bi još mogli uraditi za ovu epizodu? Kao što vidite, to su moje kartice. Predložite mi neki dek. Hoće napraviti neki dek, ali ni zaš ne valja. Ja predložite mi neki dek, evo kartice, evo mog solidnog deka. Hog dek sam nemam loga pa koristim zep. Kao što vidite, to su mi kartice. Stopirajte vi video pa ćete uglavnom sve vidjeti kartice koje imam. I eto, to je to. Mi se možemo vidjeti u sljedećoj epizodi, a do tada veliki